Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira rwanje n'ugutsinda nitwa gikundiro cya ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano turaho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu. Twongeye kubasura inshuti bakunze ba Yacu TV. Kuri uyu munsi turagaruka ku makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ikomeje kugenda ivugwamo byinshi. Ni ikipe ikomeje kugenda ishaka ba rutahizamu batandukanye. Aho abakunzi ba Rayon Sport igihe cyose nta kindi babiteze no kumva rutahizamu mushya waje mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport yamaze gusezera ba rutahizamu batatu b'abanyamahanga bayikiniraga, kongeraho n'abamediateri babiri nabo b'abanyamahanga. Muri rusange ni ikipe ya Rayon Sport imaze gutandukana n'abanyamahanga hafi ya bose yari ifite, aho isigaranye Musa Esenu niwe rutahizamu cyangwa se niwe munyamahanga mubo yari ifite umwaka ushize isigaranye. Ibyo byose tukomeza kugenda tubirebera hamwe. Ese ba rutahizamu ikipe ya Rayon Sport kugenda yifuza ni bande? Jean Fidel Uwayezu yatunze agatoki ba rutahizamu bakomeje kugenda bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport. Abo ni bande? Aho tutakomeza kugenda tubigarukaho hano kuri Yacu TV. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ukareba journal akazogera ugakandaho, maze ko dushyize ikiganiro ukajya ugikurikirana mu wa mbere. Iyo ni Yacu TV, ngende musonera Modric. Reka kandi nkomeze nshimira umuntu wese ukomeza kugenda atanga igitekerezo anyuze muri comment akatwandikira. Emishimiye, Bisman Alphonse, Ndabarinze Joas, Dani Mugenzi, Vedaste n'abandi mwese mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe umunota ku munota. Turabashimira. Iyo ni Yacu TV, amakuru ya Rayon Sport niyo ntego kuri twebwe, nta kindi tuvuga. Ni Rayon Sport gikundiro, ekipe Imana yatwihereye. Reka tugaruke mu kanya turambura amakuru yose ya Rayon Sport tubafitiye. Amarushanwa menshi harawasa na jihadi, iye bafana bakunzi mwibuka ya mateka. Nyabugogo Nyanza byari ibirori, nubwo byakomeje kugenda bivugwa yuko Manzoki Cesar Lobby, uyu mukinnyi wakiniraga ikipe ya Vipers umwaka ushize, wakomeje kugenda yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport mbere yuko shampiyona mu gihugu cya Uganda irangira. Uyu mukinnyi byakomeje kugenda bivugwa yuko yabarasinya ikipe ya Simba Sport Club, ariko kuri ubu amakuru yacu ikesha nyir'ubwite n'amakuru ikesha bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport nuko uyu mukinnyi ikipe ya Rayon Sport igikomeje kugenda imushaka, kandi ibiganiro bigeze kure, kandi isaha ku isaha uyu mukinnyi ashobora kwisanga mu bururu n'umweru nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho n'abari muri komisiyo ya recruitment ndetse na bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport. Uyu Cesar Lobby Manzoki ni rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Congo Kinshasa, ariko akaba akina ikipe y'igihugu ya Central Africa, akaba akinaga ikipe ya Vipers uyu mwaka ushize w'imikino. Ni rutahizamu akomeje kugenda bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, aho byaje kuvugwa yuko ikipe ya Simba Sport Club ngo yabasinyishije rutahizamu, biza gutuma bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport bafata icyemezo cyo kuba baretse uyu rutahizamu Manzoki Cesar Lobby, ahubwo noneho intwaro bazarekiza kuri rutahizamu bakinanaga mu ikipe ya Vipers ariwe Bobos bya Ruhanga. Ariko kuri ubu amakuru ya Rayon Sport amaze kumenya nuko uyu rutahizamu ntaho arajya, kandi ngo nawe yabahamagaye ku ikipe ya Rayon Sport abatangariza ko ntaho arajya. Bivuze ko ikipe ya Rayon Sport ikiri mu mugambi wo gushaka rutahizamu, nubwo rutahizamu biri kuvuga ko ahenze cyane, ngo dore ko ashaka kujya ahembwa $1,000.
ni miliyoni n'igice y'amafaranga y'u Rwanda, ashaka kujya ahembwa 1,500 y'amadolari, ariko ikipe ya Rayon Sport ikamuha 1,200. Arashaka miliyoni 20 za recruitment, ekipe ya Rayon Sport igatanga miliyoni 17. Nibikomeza kugenda bivugwa, ariko ikipe ya Rayon Sport ntabwo yakuye amaso, irabizi ko ikeneye rutahizamu, kandi ikeneye rutahizamu nka Manzoki Cesar Lobby, ngo nta wundi ishaka, nta wundi mutima wawe hanzeho ni Manzoki Cesar Lobby, nkuko ikomeza kugenda bigarukwaho n'uyu perezida wa Rayon Sport Jean Fidel Oyezu, wakomeje kugenda avuga kuri rutahizamu, avuga ko ari rutahizamu mwiza atagwa nabi ikipe ya Rayon Sport, ngo kandi Rayon Sport izakora ibishoboka ibone rutahizamu nk'uyu, nkuko ikomeza kugenda bigarukwaho. Reka dukomeze tugende tubabwira n'abandi ba rutahizamu bakomeje kugenda bavuga ikipe ya Rayon Sport, kandi ngo byakwanga byakunda babiri muri bo baraza gusinya mu ikipe ya Rayon Sport. Abo ni bande? Bahusha nawe Kanyama yayi na Kanyandekwe, Gerard Diofili barayifata, umufana w'umwaka. Undi rutahizamu uri ku isonga mu bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, Abubakar Jibrin. Uyu ni rutahizamu wakinaga ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni rutahizamu wakomeje kugenda yitwara neza, ndetse yakomeje kuza mu batsinze ibitego byinshi cyangwa se mu banyeganyeje inshundura hano mu Rwanda kurusha abandi, nyuma ya Hussein Chabalala. Uyu rutahizamu ni rutahizamu udashidikanywaho, wamaze gukonfirma cyangwa se wamaze kwigaragaza muri shampiyona y'u Rwanda. Uyu rutahizamu ekipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje kugenda imwifuza, ndetse uyu rutahizamu akaba araganira n'ikipe ya Mukura Victory Sport, ayibwira ko bishobotse umwaka utaha yamurika akigira muri Rayon Sport, dore ko ku munsi w'ejo azaba akina umukino wa nyuma mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni rutahizamu ariko ufite amasezerano na Mukura Victory Sport y'uyu mwaka, ariko ikipe ya Rayon Sport yaba iri gutanga miliyoni 15, uyu rutahizamu agafata miliyoni 5 akaza Mukura Victory Sport, maze nawe izindi 10 akazikubita ku mufuka, ubundi agasinyira ikipe ya Rayon Sport, aho uyu rutahizamu biteganyirije ko azaza yembwa amafaranga 800 y'amafaranga y'u Rwanda. Nibikomeje kugenda bivugwa ko ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yifuza uyu rutahizamu, ngo kandi amahirwe menshi nuko umwaka utaha yagaragara mu bururu n'umweru. Uretse Manzoki Cesar Lobby n'iyo rutahizamu Abubakar Jibrin, ekipe ya Rayon Sport kandi ikomeje kugenda yiruka kuri Chris Mugaru. Uyu Chris Mugaru biravugwa ko ashobora kuba ari i Kigali, aho biteganyijwe ko agomba kuganira n'ikipe ya Rayon Sport we na manager we bakaba barangizanya. Ni rutahizamu nawe wifuza amafaranga y'umurengera, aho uyu rutahizamu yifuza kujya ahembwa 1,500 y'idolari, akaba ari miliyoni n'igice y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yo ivuga ko yamuhemba miliyoni. Ni rutahizamu uvuga ko ashaka miliyoni 20 za recruitment, ni mu ikipe ya Rayon Sport ivuga ko izamuha miliyoni 18. Nibikomeza kugenda bigarukwaho yuko uyu rutahizamu nawe yamari mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ishaka kwiyubaka, ni ikipe yasezera abanyamahanga bagera kuri 5, ni ikipe ishaka kwinjiza abandi banyamahanga bagera kuri 5 byibuze bafatika bazafasha ikipe ya Rayon Sport kuba yagera ku byiza, ko ikipe ya Rayon Sport yakongera guhatana igikombe cya shampiyona, cyangwa se ikaba yagerana kure mu mikino ya Nyafurika ya CAF Champions League cyangwa se CAF Confederation Cup, nkuko ikomeza kugenda bigarukwaho. Ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yifuza ba rutahizamu bazwiho kunyeganyeza inshundura, cyane cyane abakunda kwita aba striker. Ari nawe ndasigara uzimenyera kawunga, bano b'imahanga n'ab'iki gisata cyose. Uretse aba rutahizamu 3 tumaze kubabwira bari gushakwa n'ikipe ya Rayon Sport, Manzoki ndetse Abubakar Jibrin na Chris Mugaru, si bonyine bakomeje kugenda bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, kubera ko n'uwitwa Emmanuel Okwi n'umwe mu bakomeza kugenda bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ni umukinnyi wa Kiyovu Sport, ariko
ngo yaba amaze gutangaza Kiyovu Sport ko yabonye ko ari ikipe idafite gahunda, ko yabonye ko ari ikipe itatwara igikombe cya shampiyona, ko yabonye ko ari ikipe idashobora kugera ku ntego ishaka, igihe ikipe idaha abakinnyi agaciro abakinnyi ifite. Rutahizamu yaba yarafashe icyemezo cyo kuganira n'ikipe ya Rayon Sport, ariko bikomeza kugenda bivuga ko uyu Emmanuel Okwi ari umwe muri ba rutahizamu ekipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda iganiriza imwereka yuko imwifuza, akaba ari rutahizamu wa kabiri wakina hano mu Rwanda muri ba rutahizamu b'abanyamahanga ekipe ya Rayon Sport yaba yaregereye nyuma ya Abubakar Jibril hamwe n'urutahizamu Emmanuel Okwi, akaba ari ba rutahizamu ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda iganiriza umunota ku munota ngo byanze bikunze babiri muri aba ba rutahizamu twakomeje kugenda tugarukaho uko ari bane, ngo babiri muri bo bashobora gusinyira ikipe ya Rayon Sport isaha ku isaha. Ariko ngo sibo gusa, ekipe ya Rayon Sport ikomeje ibiganiro n'abandi bakinnyi b'abanyamahanga bakina hanze y'u Rwanda bashobora kuzaza mu ikipe ya Rayon Sport, kandi bakaza atari abakinnyi baje muri teste, kuko azaza ari amazina azwiho kunyeganyeza inshundura, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho na benshi mu bayobora ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport muri rusange baba hafi y'ikipe ya Rayon Sport. Nyabugogo Nyanza byari ibirori, akayira gasangwa mu mabara abiri, ubururu n'umweru. Uretse abo ba rutahizamu kandi bakomeje kugenda bavuga ikipe ya Rayon Sport, hari kuvuga muri rutahizamu ni Bimenyimana Bonfils Caleb. Uyu ni rutahizamu waje mu ikipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 2016, akaba ari rutahizamu wazanywe n'umugabo witwa Gacinya Chancellor, akaba ari rutahizamu waje mu ikipe ya Rayon Sport akitwara neza, dore ko yakirije mu mikino ya nyuma y'imikino ya kimwe cya kabiri y'igikombe cya CAF Confederation Cup muri kimwe cya kane. Ni rutahizamu akomeje kugenda aheka ikipe ya Rayon Sport muri iyi mikino, kuko yakomeje kugenda yatsinda ibitego byinshi. Muri ibitego yatsinze Yanga, ibitego yatsinze ikipe yo muri Nigeria Enyimba, igitego rumwe ikipe ya Rayon Sport rukumbi yabonye n'uyu mukino wagitsinze, ndetse na Gor Mahia ngo ntabwo yirebeye izuba. Ni rutahizamu wakomeje kugenda yigaragaza mu ikipe ya Rayon Sport, kuri ubu akaba ari n'umwe muri ba rutahizamu bakomeza kugenda bigaragaza mu intamba ku rugamba. Uyu rutahizamu kandi akaba yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, ngo dore ko Gacinya Chancellor yongeye gutera intambwe yegera rutahizamu, amwibutsa ko akimufite ku mutima kandi ko ashobora kumugarura mu bururu n'umweru, ko byakwanga byakunda. Uyu ni umwe muri ba rutahizamu bakomeje kugenda bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, kandi ni umwe muri ba rutahizamu ngo batazuyaza imbere y'izamu, kuko bakomeza kugenda bigarukwaho n'abamaze iminsi bakurikirana intamba ku rugamba. Abazikurikiranira hafi bemeza ko Bimenyimana Bonfils Caleb asigaye ari ku rundi rwego, ari rutahizamu mwiza ushobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport akagira icyo ayifasha. Yewe rukarwa mayeri yerekane mu kibuga, Cedric Moses Raro nzarora harora ripe, Ive Yusuf Abubidi na Didier. Ugiye kureba mu gice cy'ubusatirizi abikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yifuza, nta mukinnyi w'umunyarwanda irimo, ngo witwa Micara yihagije ifite kuri ubu na Rudasingwa Prince. Aba ni bamwe muri ba rutahizamu b'abanyarwanda ikipe ya Rayon Sport ishobora ngo kuba yibitseho itazarekura izagumana, ariko abandi bose basatira izamu n'ikipe ya Rayon Sport iri gukomeza kugenda yifuza abanyamahanga batandukanye ngo baze bakomeze kuyifasha gutaha izamu. N'ikipe ya Rayon Sport kandi iri kuvuga kuganiriza rutahizamu wundi w'umurundi kabuhariwe Ntibazonyiza Saido. Ni rutahizamu ukomeje kugenda yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport mu myaka yashize na za 2009. Ekipe ya Rayon Sport ngo yabarambagije rutahizamu ngo nyuma y'imyaka itari mike rero isaga 13, ngo n'ubundi ekipe ya Rayon Sport yaba yongeye kurambagiza rutahizamu Ntibazonyiza Saido, nubwo biri kuvuga ko bigoye ko rutahizamu ashobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport bitewe n'uko agikenewe cyane mu ikipe ya Yanga. Uyu rutahizamu nawe akaba akomeje kugenda atangariza inshuti ze za hafi ko nta gihindutse nawe ashobora kuza Kigali kuganira n'ikipe ya Rayon Sport mu minsi iri imbere. Nibikomeza kugenda bivugwa, ikipe ya Rayon Sport iri gushaka n'abandi bakinnyi muri azamu n'ahandi yagiye atandukanye, gusa ngo ni Rayon Sport izaba ikomeye umwaka utaha. Iyi ni Rayon Yacu TV, amakuru ya Rayon Sport niyo ntego. Nizeyimana Nzakarema Gakumba, nzakugabira ishyo abawe Bakame, nzakujyana i Kanombe twibire mu birere.